Butenga Primary School muri Birero mu district y'Esinjiro ne Besima ubwanyuma y'abana bona kwika kurunjo mu idara ryo kubanza hamwe n'irya kabiri. Tubire twine abana 16 mu cyamushanje umwaka wa 2025 abana babiri kwizuro mu first grade no bubonero wo kubanza yireyo ubonero y'11 kandi undijo wa kabiri akozire agurutse 12 ubuzimanye n'amashemerwa minji kore mutungire first grade kandi nsaba bazire mureta abana tushuruho tiyo tkorana mani nsaba mutwongera abana okurugira abanyakaciko ishomerera mazire emyaka 27 rutandikire konkaturuka tungaga grade yo kubanza onko kurukozera ha murundogu konkati umwaka ogu tukikozere mukama yebare kandi tusima buri yomwe ashitwa hika kandi twenda kumanyisa tukuzagaruka nyuma twatandika tusimbudde abana n'abazire na hatabakijira amatwenje nebaza abasomesa abadenga bansomesa ngabasomesa kumacha kawungezi nishima abasomesa n'abazire batwatireho reka twakora ryo gw'umwaka nishemere bwabwo umwana wanje ubu bire ntine fubi ryo kumanya ngo nabasakora na wahike nk'abandi echo busasi Rashida namba sokozo ruboneri 12 matkogona goko yenjerayo ahabo kuba no kumare cyamushanju gabire gariya mino ga ruguru nakoze 12 aggregates nenge subyo gena musinya teririyo nenga rakubona mangi yabala ngateje jange yabadampera katizine sawa data china busobozi bompera gena musinya kandi twenda kusima abatukwatireho okutandikira aha central government kutandikira president w'Ihangeri na district abatuhire obuyambi bakatushashura abashomesa bakatwerezaho ebizimbe class 2 kandi tushaba ngo hatu batwongere na class ezindi ishomerera katandikira ha musinje gwe kanisa kandi obwa hati n'urwaturwaho government amakuraga gashakwa Aidan Bataringaya